अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी। नरेंद्र मोदी अमदी अमित शाह अनिगी मीटिंग मखादा थादौ अमदी मैतेई फुरुक की CSO सिंह फमिनदुना वारी सानकिबा असिदा शांति हंजिलकपा हौरे हाइबगी खुदम अमा ओइरे हाइना थांगमैबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA कुमुकचम जॉय किशनना फोंदोक्रे। Cooperative Societies Manipur की Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisans CS Limited की बोर्ड मुथतपगी ऑर्डर खुदक्ता हंदोकदबनी हाइना एस बुबोलना फोंदोक्रे। USA की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना इंडिया की मथक्ता रशिया की थाउ लई हाइदुना चाद यांखई की चांगदा तारीफ थमलगनी हाइक्रबगी मतुंगदा पाउकुम पीबा ओइना इंडिया ना US का यानखिबा डिफेंस डील अमा सस्पेंड तौख्रे। अमदी National Institute of Technology NIT Manipur na sinduna Capacity Building Program on Design and Entrepreneur haiba hiramda numit nini chathagadaba pedagogy amadi orientation workshop ngasi haudokhre। Pau sandongna pizari। USA की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना इंडिया की मथक्ता रशिया की थाउ लई हाइदुना चाद यांखई की चांगदा तारीफ थमलगनी हाइक्रबगी मतुंगदा पाउकुम पीबा ओइना इंडिया ना US का यानखिबा डिफेंस डील अमा सस्पेंड तौख्रे। इंडिया ना मखाता ना रशिया दगी थाउ लई हाइबगी यानिंगदबा फोंदोक्लदुना USA की प्रेसिडेंट ना इंडिया दगी थादोकपा पोलम खुदिंगमक्ता चाद यांखई की चांगदा तारीफ थमलगनी हाइना लाउथोख्रबनी। वाफम असे इंडिया अमदी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट अमनदी कन्ना यानिंगदबा फोंदोख्रबनी। तारीफ थमलगनी हाइना लाउथोख्रबा मतुंग मतम खरा तुमिना लैरुरबा मतुंगदा लमन खुंबगी मवोंगदा इंडिया ना US का यानखिबा लुपा करोड़ लिसिंग कुंट्रा मातोगा चंगागी डिफेंस डील अदु सस्पेंड तौरे हाइना लाउथोरखिबने। इंडिया ना डिफेंस डील असिगी मखादा USA दगी P-81 Poseidon anti-submarine aircraft taruk lainabagi thaurang taurambanei। हौजिक इंडियन नेवी ना बोइंग डिफेंस USA ना साबा P-81 तरागा नितोय सिजिनरिबने। इंडियन ओशियन अमदी अराबियन ओशियन दा चाइना की मिलिटरी स्ट्रेटेजी सिंग येंगलगा इंडिया की सुमसा की नेवी की एयरसेल दा मपांगल हेंगतनबा हाइदुना डिफेंस डील असी साइन तौदुना मखाताना P-81 तरुक अमगा लैनबा थौरांग तौरंबने। Prime Minister Narendra Modi amadi Home Minister Amit Shah anigi meeting makada state asige thadau amadi MEITEI furuk ki CSO sing faminaduna wari sanakiba sida state asida santi hanjilakpa hauri haibagi khudam ama oire haina thangmaiban assembly constituency gi MLA Khumukcham Joy Kisanna phongdokhre। Wafama Singasi Junior Chamber International JCI Imphal Iconic na sinlangduna Kuyathong da hangliba takdo relief camp ta leiriba class 10 gi makha da leiriba angang singda makhoi gi nongmagi changba potlam kaya tengbang khibagi thoromga mari leinana phongdokhibane। Thoromaduda mahangna makha taraduna ngarang classic hotel da yamna itihasik oiba mawong amada ngarang sanakiba wari aduna soidana santi hanjalaklagani haibagi thajabalai amadi atai leihoriba furup singna asigumba khongthang asida punna saruk yaminaduna lamdam asida santi hanjalaknaba honaminasi haiba appeal su miyamda tawki। Masida natana social media platform singda ahiya pa saduna ngangliba sing asi thadokduna santi hanjilaknaba mayonda chatminase thabak tawdana chinda kha ngangbana kanaba karisu purakpa ngamloi haiba wafam singsu phongdokhe। Amaromda JCI Imphal Iconic ki president JC Deepika Jain haikibada JCI na hanadagi hauna chathaduna lakpa tengbang pibagi sarukama oina ngasi mafam asida lairiba angang sing asina nongmada changliba shampoo toothpaste hair oil lotions amadi atai cosmetics polam kaya yauna furit firol singi tengbang pibani makha tarakpa matam singdasu angamba mateng sing pangkhigani haina phongdokhe। JCI की कांगबुना लागा पई मरोइना क्लास 10 की बिलो द लेबा क्लास 10 दगी हौरगा मखा भोगे हाइतारे कोक दंगाई गासो मयाम सिगी ओइबा दरकार लेबे पोरम सिंग थोकबा लाखुगे थोरमनी मरोइना मोइना पुबिरेसी टॉयलेटरीज आइटम हाइतारे निपि मिसा सिंगी सिनानबा शैम्पू फेस वॉश तोंगान तोंगान बा सिलेटरी नैपकिन्स अदु मयाम लोइ सुरे हाइतारे दगी इनर वेयर्स मयाम अरि नुपा मसा सिंगसु इनर वेयर्स दगी बेबी अंगांग अपिकपा मयाम सु मखल मखल मयाम लोइमा दम पुबिरे हाइतारे
JCI ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯥꯒꯣꯔ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯄꯥꯡꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈꯤꯇꯪ IDPꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯤक ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ Honorable Prime Minister Sri Modi ji ꯑꯃꯁꯨꯡ Honorable Home Minister Amit Shah gi ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯤꯚꯇ MIC ꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ CSOꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ CSOꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯤक ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈꯪꯉꯤꯔꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯍꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯁ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯃꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ CSO ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯇꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃꯇꯁꯨ ꯆꯦꯡ ꯈꯨꯌꯥ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯕꯅꯤꯅ IDP ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒ ꯆꯥꯎ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯅ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯍꯟꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯔꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯖꯤ Honorable Prime Minister Sri Modi ji ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯥꯖꯖꯩ which includes toiletries, essential garments, sanitary napkins for the girls, cosmetics for the girls, and commodities like shampoo, face wash, soap, daily requirements for them. We are very happy and privileged to be a part of this great initiative, and we are also thankful to our respected MLA sir for his generous support for our organization. Cooperative Societies Manipurgi Nauna Register gi thau purakliba WE Bohalna yumfam yaudaba order ama thoktuna Register of Cooperative Societies Manipurgi Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisans CS Limited ke board muthatpagi order kudakta handokadabani hiramasigi matangda Governor gi khutangda Union Minister of Cooperation da wakatlagani haina Manipur Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisans CS Limited ki former Vice President Saugrak Wambuvolna phongdokre Wafam asing Manipur Press Club ki Thangjing Hall da pangthokiba paumifam amada wafam asi phongdokhibane mana makha taraduna Register of Cooperative Societies Government of Manipur gi midyeng makhada Manipur Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisans CS Limited AWAS ke General Body gi mifam ama chahi asigi July 5 da pangthoklaba matung mapung faba Board of Directors khalle haina register na formal notice ama thokraba matung chahi asigi August 13 da ahanba Board of Director gi mifam pangthoktuna Register of Cooperative Societies na Returning Officer tharaktuna AWAS ki President amadi Vice President khallaba matungda register na ayaba piduna chahi ama hena society asigi mathau tawraklaba Board of Director bu nauna register gi thau purakliba WE Bohalna July thagi tang anida order ama thoraktuna yumfam yaudaba maram ani piduna AWAS da affiliation tawraba society singna khangraba Board of Director bu khudakta muthatle hariba asi mathong huktaba yamna maram chadaba order amani maramaduna order asi register na khudakta gi handokadabani maduna trabadi Governor gi khuthangda Union of Cooperative Government of India da wakachi ama piduna Register Office na State Cooperative Societies ki miyam gi right matliba asigi matangda tabak laukat pinaba paudam lagani hainasu phongdokhe अखोई हॉलीडे नुमिता इसिंग चाव नुमिता इलेक्शन तौबनी हाइबसे मसी हाइबा हॉलीडे लाउथोइबा हाइबा एक तो हाइबदी द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 दिग मखादा लाउथोबनी हाइबे एक से इमरजेंसी एक नती अदुगा हॉलीडे नतरे संडे नुमिता कोई इलेक्शन तौबा यारोय यादे हाइबगी कोई भारत की होइबा आइन नतरे एक अमत लेथि सी मरमनी अदुगा अमना हाइबा इलेक्शन अदु पांथोपम मतमदा इम्फाल ईस्ट की मतमदुगी
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अयाब पीरग सिक्योरिटी प्रोवाइड तौई सी मरम अमा अतोप मरम अमना कोई रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मसामक लागा इलेक्शन निमित्तुद यंगजिल्ली सिनी मयाम सिदगी ख्वाइदगी मरु ओइबा अमना जेनरल बॉडी मिफम फंबदा ख्वाइदगी मरु से क्वारम नि हाइबदी क्वारम से अखोइगी एपिक्स हेलुम आवाज की बायलो नंबर 26 की मतुंग इना डेलीगेट यांखै सुरबदी अखोइ जेनरल बॉडी तौबो यारे हाय नुमिसिदा डेलीगेट चहुम की मथक्ता लागा हाइरिबा इलेक्शन सिदा सरुक यारगा पांगथोइ हाइबो आदि 6 times greater than the quorum अखोइ हाइरिबा बिखनजे पांगथोइ हाइबो अदुना हाइरिबा पुनमक्सिना इसिंग चाउबदुगा कनोका मरी लेनगे इलेक्शन तु मतमदा मफम खरदा अखोइगी मागी नुंगाइतबा खुदोंग चातबा इनकन्वीनियंट थोको मफम खरदा पीगिबगी वानी करिगो मागी लिप नुं खरा अदुगा तसेंगना इबुयाम संगले अखोइना इलेक्शन तौरि मफमदो मदुदा करिमते इफेक्ट तौबिदे सिनी अखोइगी अहान मरमसे अनीसुबा मरमदा माना रेस्ताना पीरिबसे अखोइगी सोसाइटी अमना अखोइगी वोट से अमदगी हेना डबल ट्रिपल थादई हाइबसिनेबा सिगी चार्जि अखोइना हाइरे मदु नते सोसाइटी से ममिंग मानबनी अदुगा मागी रजिस्ट्रेशन अमा तोंगान तोंगान लैबनी अदुगा अमुक्सु मागी एरिया ऑफ ऑपरेशन तोंगान बनी हाइबगी सर्टिफिकेट मयाम सिंगजे सिदसु अदु लोइना अखोइ सोसाइटी सिंगगी असेंगै लैरबनी National Institute of Technology NIT Manipur na sinduna Capacity Building Program on Design and Entrepreneur haiba hiramda numinini chathagadaba Pedagogy amadi Orientation Workshop ngasi hogdokre. Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing IITDM Kanchipuram ga khutsamnaduna Hotel Imphal gi Sangai Hall da pangthokiba workshop hogdokpa thoramaduda NIT Manipur gi Registrar Professor KH Tomba IIT Manipur gi Director Professor Krishnan Vaskar, NIT Manipur gi Director Professor DVL Somaya Julu amadi IITDM Kanchipuram gi MMTTC gi Program Director Dr. Sudhir Varadarajanna tharonggi maru oiba mitung lensing oina saruk yakhe. Workshop hogdokpa duga mari lainana CBDE gi Principal Investigator Dr. Ngangbam Romeji amadi Co-Principal Investigator Dr. Wangkhairakpam Vandana Anina phongdorakpada Technology के लाइन द चंगलिबा महिरोई सिंह लारिक अदु तंबा खकना यादे लारिक ता यावरिबा कया अदु थबक ओइना ओंथोकनबा होटनबा चंगी मसिंगमनबगिदमक अखंग अहे कया कौदुना खना नैना हौबा असिगुंबा वर्कशॉप असी पांगथोकपने वर्कशॉप असिगी मतेंगना महिरोई सिंहना मकोइना खंगजा हैजबा कया अदु पिथोकतुना टेक्नोलॉजी गा मरी लैनबा पोटलम कया पुथोकपा ngamba खकनतना एंटरप्रेन्योर कया सु पुथोकपा ngamgani हाइबगी थाजबा लै Program ase Ministry of Education na lokhalakpa khongthangi manung channa pangthokpane masi tha khudingi pangthoktuna mahiroi sing hena mai pakpa lambida changsinnaba honakigani haiba waphamsu thamlakhe ngasi akhoi lecture workshop nominini tawgadaba akhoi capacity building for design and entrepreneurship pedagogy haidi akhoi like tambi bagi bogama akhoi masida pedagogy haina akhoi panjari basi akhoi practical yawba adi like tang akhoi blackboard iraga boy da kolom na tawri ira kolang lesson daba adumba makhali workshop mani masi tambi takpi roi je akhoi khanjari project program asida ai samak amu momesi da aduga ai samak associate professor department of civil engineering NIT Manipur da lijabani aduga si program asigi central ministry of education na khangap program da akhoi निफु मंगा सुबा अखोगी ऑल इंडिया की वेना इंस्टीट्यूट खंगत पिरक्तुना हदकी हौगिबा प्रिलि तांग 13 असिदा अखोइबु एक्रेडिट तौदुना अखोइ निचेना मिथोनस पिबिरे अदुम मसु फंडिंग पिदुना असि प्रोग्राम असि माय पांगना अखोइ मनिपुरी दंगत पांथोकनबा थबक असि पि टास्क असि असाइन तौरकपनि अदुन मखा ताबादुना अखोइना अहामबदा मेगी तांगकुंदा हौबा प्रोग्राम मसा अमा तौजग्रे अदो सिगिसि ngasi तौजरिबा निमि चथगदबा ngasi ga हाइगा चथगदबा सिना यामना मेजर वेबा इवेंट नि लैरिसे तापि तंबगदबा अखोइ सामक यावना अखोइना खंगत चरिबा मेंटर हाइतारे अखोइना मपानोगदगी हाइना सिगुमदा हाइसिंग बाबागी एक्सपीरियंस मैम लेरबा मोय तरुक अमा अखोइना खंगत चरे मसिगी खंगलबा मोइना बुक अखोइगी ओजा मक्तगी ओजा 13 मसु अखोइ सागी ओजा 13 लेजरे अदुगा अमुक मपानदगी अखोइना असिंबा मखता सागी हानदगी तवर लाकपा मोय ओजा खरसु रिसोर्स पर्सन खरसु कोजरे अदु लोइनना अखोइ छात्र 50 मंगा मुकी चांगदा अखोइ साथ खंगलगा सिगी पुलप अखोइगी मेंटर फैकल्टी छात्र दु यावना पुलप तवरगा सिगी वर्कशॉप असि मोइना कई तौबा डिजाइन थिंकिंग अखोइगी इंग्लिश अखोइगी हाइजरबदा एम्पैथी एंटरप्रेन्योर बिहेवियर मरुइना साथ सिंजे हें थबक फंगद्रकांदा करी मोम तौनिंग कांदा
मग मसागी ओइना करिगुम्बा मग एंटरप्रेन्योरशिप ता डेवलप तौबा अदो मग कोई लाइबा ना कोई लेबा असिदा कोई मसागी कोई काना गदबदा कोई लाइटंग कोई तम्बीबा लारिक असि कोइना प्रैक्टिस ऑनथोकपा समना हाइजरबदा कोइना लौदा हायरगा कोइ इसिंग जम चागिदगे हाइबा लाइगदि स्मार्ट सेंसर सेमगा पालगा इसिंग जम तोंदा चाहनबगुम्बा इसिंग लाक्तबा अदगी अदो सिंगबा अदगी कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी दि गाड़ीदा इलेक्ट्रिक व्हीकल दा अनोबा होम फिल्म्स मणिपुर के बैनर मखादा कुनसुबो ओइना शरद चंद्र थौनाउजमना पुथोकपा खोइबम हमेशोरीना डायरेक्शन पीगदबा आइगी ओइदबा इराल हाइना मिंगथोनबा मणिपुरी फीचर फिल्म की याइफा थौनी थौरम ngasi पांगथोखरे हयिंग खोंगबालदा लेबा लाइनिंगथौ सनामही संगलेंदा पांगथोकिबा थौरम मदुदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की VC प्रोफेसर W चानबाबूना चीफ गेस्ट DMU की हानगी VC प्रोफेसर N राजमोहन सिंहना प्रेसिडेंट लाइनिंगथौ सनामही टेम्पल बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी शिवदत्त लुवांग अमदी संगीत नाटक एकाडमी अवार्डी सौग्रापम हेमंतना गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सरुक याखी फिल्म असिगी स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले अमदी डायलॉग रंजित निंगथौजानी फिल्म असिदा गोकुल एंजल श्रीमरे जय विद्या निंगथौजा इधौ पुनेश्वरी अमदी होमेश्वरी न चिंगबना ममिरोय सिंह ओइना तोंगान तोंगान बसक्तम लांगदौरी फिल्म असिगे सिनेमाटोग्राफी इरोम इबोमचा एडिटर बली निंगथौजम अमदी म्यूजिक ननाउ सगोल मांगने थौरमगा मरी लेनना चीफ गेस्ट ओइना सरुक याखिबा प्रोफेसर W चानबाबूना हाइखिबदा मणिपुरदा हुजिक सिनेमा हॉल सिंग सिथारपगुम तौबसिदा नुंगनांगबा फोंदोके मणिपुरदा हुजिक पुथोकलिबा फिल्म सिंग सिगी मनुंगदा एजुकेशनल फिल्म सिंगसु पुथोकतुना हौगतलक्लिबा महिरोय सिंगदा वाखल लौसिंग पीबगी तंगाई फदबा लाक्ले फिल्म दा तारिबा सोसाइटी की ममी सिंग असि तुंग कोइना लेहोगदबना फजाबा मोंगदा थमहौनबा ngamnaba hotnaminasi हाइखे यामना एक्टिवली फंक्शन तौरमी अदुना अखोगी मूवी थिएटर सिंगदा चलगा मूवी येंबा लेकिन अनौबा कनोगी एजुकेशन का मरी लेनबा अदगी सोसाइटी का मरी लेनबा फिल्म मयाम अमखक अखोइना येंगिबा उइबा मयाम दो होजि पाबो दम निंगसिंगगा लई पण मणिपुरदा होजि अखोइना फिल्म दी यामना पुथोइबा फिल्म मयाम सी कानाबंग हातनी खरामना कल्चर से रिफ्लेक्ट तवी खरामना एंटरटेनमेंट अतोपा पर्सपेक्टिव तो चली अदुगा सोसाइटी की इमेज दी लोइनमक रिफ्लेक्ट तवे होजि अखोइना अमुक होजिसी कुपना नैनबा मतमदा मणिपुरी सोसाइटी दसकिसु एजुकेशन का मरी लेनबा फिल्म मयाम मखक अखोइ पुथोकपसि अमु दरकार लेरब्रा हाइना खल मरुइना मैनेजमेंट एजुकेशन ददी फिल्म मयाम Project Serve Safe Food Training of Street Food Vendor Nestle India Limited na sogatuna NASVI National Association Street Vendor ga Food Safety Administration Department of Health and Family Welfare Manipur FOSTAC Food Safety Training and Certificate amasung Fasai ga kutsam neraga sinduna Palace Compound laiba City Convention da Street Vendor Singi Oiba Numit Mari Chupna Pangtokadauba Training Program Ama Pangtokre Tharamaduda Nestle India Head Branch Corporate Affairs Surojit Mukherjee Health and Family Welfare Government of Manipur Special Secretary Somorjit Salam Director of Health Service Additional Commissioner of Food Safety Manipur Chambu Gonmaina Akhanaba Mitunglen Oina Sarukyake Imphal East amasung Imphal West ke street vendor humpuromna sarukyatuna pangthokkiba training program aduda expert singna hakjang amadi seasonariba card sing adu masana na thamgani seasonariba potlam sing karamna safe oina seasonagani amadi amot agai singna mafam chana langtoktuna manghangani haibana chingba singsu take thoramaduga mari leinana health and family welfare government of Manipur special secretary Somorjit Salam na haikibada mi yamkhalakli bagi matek mot pa leina makhal nongma nongmagi hengalakle tangai fadana yamna nana masa maufana leinaba hotnaba matamda jinjak sing asi yamna hygienic oina sizinaba yamna darkar oi street food sing asi malemgi mafam khudingda yamna popular oibata natana hygienic level wangna leibana tourist sing na hakchang da sokloi haibagi chingnaba leitana yamna pamna chanariba jinjak amasu oiribane Laina tina amadi amot akai kaya asidagi ngaktoktuna hakchang fana thamnabagi damak miyamna isa gi ithau amani khanna luna nana chinjak sizinaduna amot akai laina tina leitaba lamdam ama ohenlasi haina haike khoi level of hygiene je ngasi gi standard tadi ya name ba mo oile remeba thain de khoina Manipur dagi any mafam da chatpada koi Guwahati dagi train donga chapal Delhi to the train donga chapal train is you liba kholiba से तुम पंचायत चाहिए तुम पंखाव दा हाउ नहीं है तो जिक्ते मधु में हम तो मी की सुम पान की अतोप की तौर वधु उरगा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯆꯥꯗꯅꯕ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭रेशन ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯕꯦꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯖꯜꯂꯨꯗꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥꯁꯨ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯣꯠꯄꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤꯀꯣ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄ ꯆꯤꯟꯕꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯠꯄꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯣꯠꯄ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯁꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯖꯤꯖꯁꯨ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯀꯣ State asigi amata ngairaba handloom and handicrafts asi cultural tradition ama oiba khak natana competitive industry ama oiduna imung kaya amadi communities singi mapangal kankhat hanba haibasi lengak asigi pandamni haina state asigi chief secretary Dr. Punit Kumar Goel IAS na phongdokhrei wafam asing ase palace compound leiba city convention center da Directorate of Handloom and Textiles Government of Manipur na senduna Threads of Tradition Weaving Culture Through Handlooms Haibe Hiramda Pangthokiba National Handloom Day 2025 ki thoramda phongdokhibani lamdam asigi tongan district kayadagi magi oiba cluster singi handloom ge potok sing utpa stall taramari hangduna amadi Ukrol district ki manung chanba Nungwi village dagi Padmasri Awardee of 2023-24 phanglakraba Machihan Sasa amasung State Awardees of Handicraft 23-24 bu mana mathum piduna ikai khumnaba utkhiba thoram maduda Manipur Threads of Heritage Hands of Prosperity haiba short film amaga loinana From Loom to Legacy Crafts Story of Manipur haiba larik amasu phongkhi masida natana Modernization of Handicrafts 2023-24 gi outstanding oikraba miyoi singda sengi tengbang sing yenthokduna pangthokiba thoram Dr. Punit Kumar Goel IAS na makataraduna lamdam asi mamang matam singdagi hauna handloom and handicrafts ki oiba tradition kaya loinaduna lakli amadi lamdam asigi top fisalonsa gi tradition asina social amadi cultural identity da chauna mafam amakalli lamdam asigi miyoi lak ani makhai henbana handloom worker oiduna tongan ba design chatret ka yankhai amadi handicrafts makhal kuntaruk hena puthokli hairiba singasibu lengaki maikei dagisu mateng pithanaba tongan ba khongthang kaya amasu Ministry of Textile ka khutsamnaduna paikhatli haikhe amadi khongtang sing asigi manung channa training program kaya yauna marketing gaps raw material singi awat pasing amadi anauba makhal ki design kaya gi maram hainabasu hotnari masina lamdam asigi amata ngairaba handloom and handicrafts asi cultural tradition ama oiba khakta natana competitive industry ama oiduna imung kaya amadi community singi mapangal kankhat hanba haibase lengak asigi pandamni haiba wafam sing phongdokhe Loans help thousands of artisans access financial assistance, handloom sensors and ID cards to bring more transparency and inclusion into the system. Training and design intervention programs through institutions like IIHT and NIFT. Products like Moiran Fee of Bishnupur and Kono Craft of Thaibal are being promoted for larger market access. One district, one product initiative of Honorable Prime Minister. The government is also working to strengthen the link between traditional skills and digital tools, helping weavers reach broader markets through e-commerce platforms, digital payments and social media branding. Looms and accessories are also provided to weavers free of cost under various schemes. Subsidized yarns are also being provided, GI registration promoted and branding and marketing of indigenous designs at national and international level. While we celebrate our achievements, we must also acknowledge the challenges of access to credit, marketing gaps, raw material shortages and the need for modern design training. Going forward, our vision is to establish common workshed. UPSC Sogolban amadi Sogolban Constituency Progressive Committee na punsilaga sinduna ngasi Kaisampa Thoksom Lekai gi Manipur People's Club ta Special Outreach Health Camp ama pangthokre Health Camp aduda Sogolban AC gi Ward number 8 polling number 11/17 gi manung chana leiba miyoi chamaga tara mukna Health Camp aduda sarukya ke maroina ngasi gi Health Camp aduda General OPD consultation IOPD immunization
antenatal checkup, free laboratory test, cervical, oral amadi breast cancer screening, hypertension amadi diabetes ki screening tauba amadi Ayush OPD na chingba asini ngasigi healthcare maduda lemna hidak langthak singsu yenthoki. Amadi Ngariamba Memcha Debina Iba Wari Lechal Ahanba Saruk Haina Mingthonba Larik Ama Ngasi Manipur Press Club ta Fongkre Larik Fongbagi Thoram Adu Yaibirel Communication Imphal na Sinduna Pangthokibaga Loinana Thoram Aduda Laikolgi former President KSOs-THADOU Fiction and Poetry Club Manipur gi President Thaudam Netrajet All Manipur Bar Association ki former President Advocate Maibam Nilachandra Singh Amadi MU Manipur Department ki Associate Professor Dr. Chirol Raj Ketal Singh na Mathang Sina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Sarukyaki. Aroibada maroiba pau pizari. Narendra Modi amadi Amit Shah anigi meeting makhada thadau amadi MEITEI Furukki CSO sing faminaduna wari sanakiba asida santi hanjilakpa hori haibagi khudam ama oire haina Thangmaiban Assembly Constituency gi MLA Kumokcham Joy Kishan na phongdokre. Cooperative Societies Manipur ki Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisans CS Limited ki board muthatpagi order kudakta handokadabani haina S Bowolna phongdokre. USA ki President Donald Trump na India ki mathakta Russia ki thaulai haiduna chada yankhai ki changda tarif thamlagani haikrabagi matungda paukum piba oina India na US ka yanakiba defense deal ama suspend tokre. Amadi National Institute of Technology NIT Manipur na sinduna capacity building program on design and entrepreneur haiba hiramda numit nini chathagadaba pedagogy amadi orientation workshop ngasi hongdokre.